Murakoze kudukurikira kuri Veda Morning TV. Uyu munsi rero tuje kubagezaho amakuru aho Rayon Sport yamanutse mu kibuga na Bugesera ku munsi wa 26 z'ukwezi kwa gatanu. Rayon Sport ikaba yamanutse mu kibuga ndetse na Bugesera, aho Rayon Sport yihereranye Bugesera ikayikubita ibitego 2 ku busa. Ibitego 2 ku busa bikaba byatsinzwe na Rayon Sport ndetse n'abakinnyi babo harimo Ndikumana Asumani akaba yatsinze igitego cya mbere cyiza cya Rayon Sport, igitego cya kabiri gishimangira intsinzi ya Rayon Sport mu gitego cyaje gutsindwa n'umukinnyi Aziz Basankuranya. Niwe mukinnyi watsinze igitego cya kabiri cyashimangiraga intsinzi ya Rayon Sport. Abafana bakaba baje kwishimira ikipe yabo nyuma yaho yaje gutsindwa mu gikombe cy'amahoro, kikaba cyaratwawe na APR rero ikaba yaratwaye igikombe cy'amahoro igitwaye Rayon Sport, ikaba yarayitsindiye kuri penaliti 4-2 nyuma yaho bari banganyije igitego 1-1. nuko APR ibasha kwegukana igikombe cy'amahoro uyu mwaka wa 2026. ubwo rero APR ikaba ari n'iya mbere muri Rwanda BK Pro League, ikaba ikurikiwe na Rayon Sport ibashije gutsinda Bugesera ibitego 2 ku busa. Rayon Sport ikaba ishaka umwanya wa kabiri kugira ngo nayo izasokere igihugu muri CAF Confederation Cup. Bwose Rayon Sport ikaba ishimangiye ko ariyo izasokera igihugu cy'u Rwanda muri CAF Confederation Cup, kandi ikaba ibikoze ikurikira APR ku mwanya wa kabiri. Rayon Sport rero ikaba ikomeje gushimangira ko ari ikipe ikomeye, ikipe iri kwitwara neza nubwo nyuma yari maze gutsindwa na APR abakeba b'ibihe byose mu gikombe cy'amahoro, ikaba yarayitwaye igikombe, ariko abafana ba Rayon Sport babashije kwihanganira mu gikombe cy'amahoro, ariko bakaba babashije kuza uno munsi aho bakinaga na Bugesera, bakaba batashye bafite akamwenyu batanye n'intsinzi nziza cyane. Rwose dushimire abafana ba Rayon Sport bitabiriye umukino w'uyu munsi, kandi bakaba batashye bishimye kuri uno munsi n'intsinzi y'ibitego 2 aho yatsinze Bugesera kandi inayirusha cyane mu kibuga.